Triani Band na Papa Ziko the Band, mambo mbaya. Twende asaba na Nyachete, twende asaba na Nyachete. Oyo Papa Ziko manisango nango, oyo Papa Ziko manisango nango. Alipata furaha tatae, alipata furaha tatae. Muziki utabuatiri ogi, bana sarimia Papa Docteur Monteveri Kanande terere. Twende asaba na Nyachete, twende asaba na Nyachete. Oyo Papa Ziko manisango nango, oyo Papa Ziko manisango nango. Alipata furaha tatae, alipata furaha tatae. Tema sanu mwana takunike minero. Umuga kuri ugwaka chimbu chenda Papa Ziko doche ngokorari bikone bono. Tonyore igalya bosongo, tonyore igalya bosongo, tonyore igalya Nyamira, tonyore igalya Nyamira. Usize ito eze yo mwando, usize ito eze yo mwando. Totenge tole na machuma, totenge tole na machuma, totenge tole na masase, totenge tole na masase. Mwanya gedinge tole no mogoko, mwanya gedinge tole no mogoko. Asaba na Nyachete, twende asaba na Nyachete. Oyo Papa Ziko manisango nango, oyo Papa Ziko manisango nango. Alipata furaha tatae, alipata furaha tatae. Aba naba muri bisora bangete soda n'umugati bakinira umuziki w'itogusi koko baomera bankwaneriye. Abana baya, abana bangwana abana baya, abana bangwana abana baya, abana bangwana abana baya, abana bangwana. Magambo remere wai Punguria Malekong totengeri binae, punguria Malekong totengeri binae. Chakita bruta totengeri binae, chakita bruta totengeri binae. Akokongo totengeri binae, akokongo totengeri binae. Ali butterfly. Sangona Ziko, ango, Sangona Ziko, ango, ayay, 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 ayay. achu achu popo
achu 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 bombo, achu achu bombo, achu 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 bombo. This is Benga Show Chingero Munyangero. Every afternoon, Wednesday like this, we wanna enjoy. Yani to kwegu ya so wengi. To kwego kia sometimes asinare ke wete uya okora atarano kabwero digasiri nyaga na kino one some my life. Yani kora beke sutiane ndabe kama ko no mukunda atara because I have a big show. Benga Show yani Chingero Munyangero ambayo inaletwa every Wednesday. Kuanzia mida ya saa 10:30 tuamanya kusukia mache my friend. Are you with me? Ile ndio kwa number 1. Omba Mungu leo wewe umefunguliwa yani oro karazite oda ose isi ya ngakirero bono kara kira kiromo nginategero mwaka kira mangana mangati ali mono turategera Benga music. The really stuff East Africa and the entire Africa for Benga lovers. Yani Benga lovers is now high time for you. More enjoy yani way Ndizi TV ndio shirika kubwa, ndio TV ya maana, TV ya haja ekorete reri intobuna bitakeire as it should be, like it should be, like it is. Live on screen. Si mwingine Papa Ziko the Bad. Sio hivyo peke yake. Enjoy from every corner. Ukitaka kuenjoy na uko kwa njia ujafika nyumbani uingie kwenye runinga yako ukaitune, lakini uko na bahati uko na simu yako ya mkono, usijali bado utaenjoy. Sukae corner one paraiga jazi finya Facebook. Uingia kwenye Facebook and then ufinye pale search uandike Ndizi TV News Digital, yani Ndizi TV News digitally. Uanze kuwatch live, uanze kuandika messages, complaints and compliments zianguke kwa fujo, because Ndizi TV ni yako. Ni wewe ndiye uti wa mgongo wa hii kazi na sisi ni wafanyikazi wako. Sasa tuambie unataka record gani today? Unataka tukuchezee ngoma gani? Na unataka uambie nani ujumbe? Umwambie mami nimekusalimia through Ndizi TV. Ni nani? Sasa kazi ni kwako. Mbali na hapo, songa kwa YouTube ya Ndizi TV. Pale finya Ndizi TV News, then you relax. Wacha mambo mingi. Then utaanza kuenjoy. Lakini unapofika kwenye YouTube, rafiki yangu, kama you are wishing us the best as Ndizi TV, finya pale subscribe. Yes, and then kuna hapo section fanya sharing, share the information to the rest. Yani abantu bamanya abange step ya bahiri abasani you share, and then
Alafu andika your comment. You know your comment sasa ndio dawa. Ndio dawa ya sisi tukisoma comment yako tunasema wanataka hivi, wanataka tufanye hivi. Sasa hiyo comment yako ndio sasa dawa ya sisi kama group, kama familia ya Ndisi TV. Sio hivyo peke yake. Kuna website, hapa sasa ndio mambo hatari na nusu. Aliona website, yani okaranzukire umekulikanga www.ndisitv.net. Hapo umetushika, yani ushatunet. Yani kama niwe chizu kwa ngese net, kwa ile net roje, wana kuabekile kwenda aliye roje imekuwa kurure roje kwa la chizu chireme. Yani umetunet, ndio kusema www.ndisitv.net. Tunaingia ndani. Na kwa sasa sitaki kuongea mengi. Yule mmoja tu, Papa Ziko the Bad. The floor is yours. Anza kuenjoy benga kuanzia mwanzo vile tumeanza na wewe, uchumbe kwa fujo, SMS kwa fujo. Yani hakuna haja ya kuandikia mate na wino upo. Sasa waone tikatonya ro chinga anyway. Engera chibwato kwe, chititirimbo kiuna chinza chiro. This is me, Papa Ziko the Bad. Amito, Saitani opi mirezuti. Wa aga chinchi kurumarani na boy gororo marani kaso muse futa pumusi. Nemone ndereba kurumarani abe kopita mkuo mwana ominto. Saitani opi mirezuti. Ebweke ine yangi na donche, Saitani opi miresu tibayaye. Aki Saitani opi miresu. Ebweke ine yangi na donche, Saitani opi miresu ti. Yesu ti yi ya makweli. Namonte ngotera nga Saitani opi miresu ti obi. Siko gichana jengotera. Aki nongo kumia nga Saitani opi miresu ti obi. Yeah, 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 yeah. Watch out! Saitani opi miresu, ebweka ine yangi na donche. Saitani opi miresu, dibanyaye. Abarogi gachinu mwesken, nende motoreke omanene tatango chare. Iya baby gachinu mweske, nende motoreke omanene tatango chare. Abage kinu mweske, nende motoreke omanene tatango chare. Manene na chichaba kumbe megongwe, omanene na chichaba bune mirundu. Omanene na chichaba kumbe megongwe, omanene na chichaba bune mirundu. Yeah, 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 yeah. Wewe Yakoranda super still. Chemi sasuke ke naitambe, chasa siongaka nyamira. Ochuku ke kara, no ikweta bodi. Cheni Sokoros pamoja. Yari bari numwesike. Motigo we anjo manene tatango chare. Abagirango numwesike. Motigo mogenkyo manene tatango chare. Iya baba sinu mwesike. Motiga maebyo manene tatango chare. Aba mochoge numwesike. Motige china byo manene tatango chare. Aba getutu numwesike. Motige konywe puso manene tatango chare. Iya banjari numwesike. Motigo bokeba manene tatango chare.
ikini kya onekia echi mioro chongo kagane kerogo kenyange ayikini kya onekia egeta bia ya onesese ngoa kokongo obikini kya onekia egeta bia ya onesese ngoa kobiti bayaye Chupe kitu Monica Sokoros Pizza Boke Igena George Mogondo George Mogoko Jones Omiti Charles Okioi Agonya Simba yani George Kingoina Walta Simbo mwana bairoti Awaiba kwasu nyakundika nyimo Kabichi chiparaga kapa Anduru Kimetyo mwalimu Samia Konga Kibeti Sieke gogi man bepesa gero Wika Salimia pizza Sonia Suma my brother Pata Cheese Nani kama Emolo ukweli ni ungwana Susu na nyangonda na kabosie Susu na nyangonda na kabosie Wani magatunkundi Lakingwa ina nyambane Wani magatunkundi Lakingwa ina nyambane Ichari si nyakundi Lakingwa ina nyangera Ichari si nyakundi Lakingwa ina nyangera Lakingwa ina nyangera Angwa nilimuse moja tatu Umwano kijana mojokoro bumwando Nasika Umwano kijana mojokoro bumwando Umwano moge tutue Umwano moka nyimbo Umwano moge tutue Umwano moka nyimbo Umwano ya moteli Mokoro no sobo Umwano ya moteli Mokoro no sobo Waneli Siraeli Atogita kibeti Waneli Siraeli Atogita kibeti wewe kuna utamu hapo waye wasumbole gabu yani mutunu tukete Ndizi TV kuna jambo wanasema Waswahili mbio ya mgambo ikilia kuna jambo lakini sena waikaza kitabata na ikilia sana uende ukapazuka Ndizi TV Benga show this afternoon on a Wednesday ni more fire tuanyorege ntege kom ekedito egento kiye kilie kaje from Machoe 1 Machoge Big Kings yani yani paka unasikia yani squad ngugu una haminduka kinya sound this is really penga they really serve yo mugusi ogotegera kwigunga mbuya bachiesete mbuye gente kebekire igwa let me tell you ayengo tebyo mwana wabo mugakuna ayengo tebyo Benga show igero musiki oyoko bwata abantu bonse chingere chitoko bugiye chikuwata abantu bonse kuruwa monene pyo mogotu oyogati katinsa nekibingwere because information ekobero amangana ujumbe ngere yakoreta na yogo semia abantu baitu igobono likachi ujumbe enambe ye gweta gabu 0792 834 andika ujumbe wako salimiana kwa fujo kwanania kwana na nusu yogorora na maiso
Tiganda rando jinga bantu basoire migaiga abange ujisoke ekera bantu babaswa nyumba bayichora abagendi bayichire nyumba as a benga show ichingero bonyangero. I really feel happy wona abo mako meke ngoro yane yeigubuya na inenji narengere neki na inu asemure singi mwasoire imi igumui wete buya tiganda rara mbale ngaba Omaturi Vincent Papa Ziko gichana bwairire buya korwa doa Qatar goikabo machoge borabu constituency Itongo Bosiankyo Seito no Indimi all the way from Qatar. So far so good. Qatar, those people of diaspora, those areas well represented. Thank you so much. Anajulikana kama Omaturi Vincent. Nani Omaturi Vincent unasema nini? Omiti changanya vitu. Sabusia bundi senior. Watu wameingia hapa. Hapa ni wanamuziki tu wametaja sasa. Omiti changanya sukus. Changanya. Sabusia bundi senior omongwana. Senior powers. Kevason Bosire. Mildred Mokeira Akondani. Millicent Millicent wa Maida. Wote wako ndani. Yani wote banga enjoy to your best. Benga show nao ikuna utamu wake. Eric Osoro korwa Keumuri Taro niko ndani ya show. Yani naogelea maji yani akotabanga ninaogelea maji ya Benga show. Yani sigo la Benga yani akunye kwako ndimbuga unapenda Benga. Eric Mumanyi Osoro na Yobe Shae waingie ndani kama kawaida na Litunda Green about na bebu kata kwa green lakini metobeta. I think I don't want to muyali Tunda Green. Omaturi Vincent omwamba moronya amachiko ereni ritemo obali meboniga. Omaturi Vincent Moses Ayera olifanya boke na ande ngoyo na Sara Vini Sara Murano obali Lilian ngina ngoyo Lilian ngina mondora urunga Lilian ngina Valentine Bonarali wamejaja bawote bange ko bakebe liko bangechi kebo omwamba moronya akonda na machikaye ndidiga ngondara amura igege bwate tense Douglas Mongera Irene Kemuma nani huyu mwingine Neema wako wengi Irene Kemuma Neema Irene Mongina omwana yogurt well tuned yogo umechaja area ukatabaka Benga lazima itawale kwa sasa itateza mahewa sasa. Yes, the waves waja siteseke sasa. Jakisika Nyandusi Joserinka Nyandusi I really like Ndisi. Greetings to the people of Nyakembene Gesonso Nyamarambe Ikoba Nyabigena waambie waingie ndani ya show. Asante sana Nyandusi akote aba kurunya Kembe negalia abantu kurunya Marambe kuruikoba Nyabigena galia wote wajae area kumbe Benga inatesa hanga. Omari Chelewa Ekegogi Nyagosirana waya awo waingie ndani. David Anasi Margaret Maskani Jangamu omwana omo Kenya Dominic Mpenda Samuel Ekeroko Ekoreko Marieta makongo sana Nyakweligeria korwa Muranga Mamo Minto Florence Sabiri Sweet Art yane Rose Kerubo Timothy Abuga omwalimu na abange wote wameingia Onyagenke Newton Omonyagende fundi no erabu kurubosia ngogari abantu basoira abangi nande ngo bakwa nande. Anyway ndabatebiga ekero ogotegerera Benga ibintu mbyo obwende kubwatia nali ku understand Benga ngintoki enambemo ekero ogotegerera Benga. Number 1 egento ngero ekuru beat a test yake ile mdundo wake na urokoro beat beat na umeko kunanga drifting okunga hapo sasa ni Benga beat
benga beat kwarira kisengoro nyekole benga lava wasongo iyo ni benga beat alafu kama nyakuigwa chi lyrics enjere chi wire chi pangre rhythm number 1 rhythm number 2 bass guitar and then alafu na shakers percussions ngakichipangire gari kwanje naki arrangement yako koroka ine benga watabanga hapo niko sawa then sasa injua sensemo ya composition mpangilio ngakiama ngana abangire mutiririko ili shairi ili kiri chongire kurwari salutation kuika ndonye wa mundu awatero mundu kwete kwa igwa yaya igasomete number 1 agaruo garasoma gacha kagenda second akagenda agakora arafu akanyoma keri kanyoma ora ruwari kubona sente siyo cyo kumuruwari kera ruwari kunga kibona mundu ye kinyo ruwari rega tuchinatoma ko cyo wikira boja ujabona boja kinyo ruwari ra mundu na baba soko kuronye kwanya kukusani oyibona bamuruwa ruwari ya oyirunya getari gete ujenjire wabona runya wechaza rwotera ki na chabe buri moiso yenga kwa bahati mbaya bono ko jikokora kwa bahati mbaya bono itukobete yangi chumwenga ngabakanyora nga otunyori nabo gotegereza ni and then komenya gotegereza section yende ya vocals sauti sasa unaanza kusikia huyu kuna tofauti nero kurwo material onde uchoyone kuna agotera iga abogwe sauti eyero machoyo one sauti eyero eibana sunguze sauti iragire kwinje kwa vocals nekero motel nabwate utamu wake bantu babweka ni sauti nabachinge fingerprint njitari kubwekana ne sauti yo mondo igere eyemo and mondo mbere kubwekana sauti kwamanya naki sauti ina kiyokogoke mondo narogotera nando so maybe weja naki nganje bono bantu mbantageti sani chiane nchianchiri no ngobwatiere mondo narogotera nga oteranga nabenzere tutebe an example nabenzere omonga oje oteranga nabenzere kwa weta about wone kubwatira ngayokoweka chords cia ngakyokomienda in the voice kama umuntu manya kujiana so utamu wa benga unaenda hivyo naende benga ni bwata mafunzo ende yateba osukichimbe bena amagozo ikiri bakesebuko ende yateba taguito mukungu ikiri bakasebuko ende yateba bangina tawakone gitia bagakachikobe ine message chokosoma totegera nde lyrics choko iwe bintu biko mirorie kubwe myanzo bwanga gotegere message igwa enjoy na ayo no kutuanjete bunandoje mufurike tegaiga tupatie biashara lete biashara iga biashara ogocha ryoka obori handisi TVS welcome oiru karanse otebenge biashara byane nebya matoka matobu esto yaonga yekobera asegete toyitangaze buya then at the pocket friendly that means ndoriko ruzu yantoko to wakana mtangaze elio pakokoro ochiko kuno muko bwa bana no it's at pocket friendly. This is me Papa Siko the Bad. Wacha tupate penga ingine iangushe mara hiyo ama ukitaka tena sema mara that Omomuro monyerero motambega kyakangaina kamukanya ibabintunganga ngakana tingwanja ngakana yaya oyondo momwa mutiri bambonera kangaina oyondo momwa mutiri bambonera kangaina kamukanya babintunganga ngakana tingwanja ngakana yaya kakana tingwanja kakana yaya ayo kumingana kyanga ineto namandanga na bayenge iko oyondoro mwenge pyo mozo tanera kangaina oyondoro mwenge pyo mozo tanera kangaina oyonda mone tupinya ndamenera kangaina kabakanya eba mitunkanga ngakana tingwanja kakana yaya kakana tingwanja kakana yaya no way oyonda
gen kibwogo tuo maniera kangaina. Oyo ndomo gen kibwogo tuo maniera kangaina. Kamukanya iba mitunganga. Ingakana tingwanja. Kakana yaya. Kakana tingwanja. Kakana yaya. Oyo ndekere makyo boria naniera kangaina. Oyo ndekere makyo boria naniera kangaina. Kamukanya iba mitunganga. Kakana tingwanja. Kakana yaya. Kakana tingwanja. Kakana yaya. Vale kongaina wa kwa kiruga chance. Akwana gesongo tabokia. Egeswari otabokia. Ocha bakeruga ya mama. Akimbigo so chigia charuka. Motambega kya kangaina. Oyo ndomo mwa mudiri bambonera kangaina. Oyo ndomo genki bwongo tuo maniera kangaina. Oyo ndoro mwenge pyo mozo tanera kangaina. Oyo ndekere magyo boria naniera kangaina. Tawakanya bamintonkanga. Kakana tingwanja. Kakana yaya. Kakana tingwanja. Kakana yaya. Aya, ekara kwa manyabono, ngochoro kongaina, boikalima eteka na akili ogonso. George Fumbe, Yaus, fundi wa mitambo. Wapie molo. Yaus, pata. Andrew Crawford Production. Chikongante. Stanley. Iwabu bwana. Wanerio nuwo mitopeli. Namika. No tuenyo. Wewe. Yombo yoni ngabali mo kware ko sobo ngoni ngwate buri sainde. Siko gichano mozaja gatyo mozaja to iweine. Wangera maiga. Wangera maiga. Siko gichano mozaja gatito iweine. Wangera maiga. Wangera maiga. Eva disorino mozaja gatyo mwana to iweine. Wangera maiga. Wangera maiga. Maya kabata yomo mwana to iweine. Wangera maiga. Wangera maiga. Ena di masogo momura gatyo mwana to iweine. Wangera maiga. Wangera maiga. Wewe. Eva ita mwangera maiga kiaga na bakoromba tena kwani awairi. Pero moteri kwara. Mochivo. Ningo inyore data. Rogers nyakudo musikali ito. Tomwe kuba kuruma zakwe. Richard Jonkware. Anduru. Toto. Abayigo siemo ndimwo mwana baba. Bono. Bono ngimwatenge teregetensi. Nyakuranda. Litungari kongo. Charles Nyagoka na man bebe sagero. Nyakuranda. Wabisiko. Peter son. Peter. Ulisoma kwa tabu lakini mwisho wika. Vijana production utapumu Iriogo hanji. Kanzola Kabaka. Obe. Kanzola Kabaka. Salama guest. Unalala poa. Una maintain usafi tele. Kanzola. Nani kama wewe? Pata. Kabaka. Kanzola Keanja. Harrison. Wapi muzungu? Mwere. Wapi
wapi mwere mani solo wewe relax, mambo bado ebinte biterekire burunge byarekire obogotogote ere bobi this afternoon on a Wednesday jibenga show rumba, yani sio rumba ile inaitwa benga ekoro kuchingero bunyangero, yani umuriro bono ubeke bembeli na aya bwasole tumbe bitugi ngyo tumbe bitungi ngyo enambi yewe tagu tumba ujumbe dikangi yaya mbekere sani gete yani gusito ebongezi ama tupe kongole yani to ake na saruto tena ki kazi poa. Wacha nione ni wakina nani wamesema kongole kwa saa hii, ndio tukiendelea mbele baada ya bana kia zikono tunatema tuateba ujumbe tusomete. Jared Areli kurwa Kenuga, tuko ndani na bibi yangu Rispa Mura pamoja na watoto. Asante sana Jared na bibi yako pamoja na watoto, asanteni sana. Nimefurahi nikiona watu yani karengo romuntu bakali kitege Swahili, nikiona mtu ako bibi yake. Last time niliona watu walikuwa naingia yeye na bibi yake. Leo huyu wewe kongole sababu umeingia wewe mwenyewe Jared, bibi yako na watoto. Asanteni sana. Nani huyu rafiki yangu? Papa ni Cleophas Oyeko Kurwanyanchwe Kerole, tuned in with my mom Mary Nyambeki. Mumanyi hadi mwisho, hadi mumanyi ya Bundi senior. Mumbeke anataka rekodi mumanyi Bundi senior. Muiseke Iwande wachiku esani hata keteni abundi senior chisanda nisiamu mina kidogo hata keteli abundi senior omuise kolio gochenjie taoni yule ana change town lakini bado anawasumbua, lakini bado nasikia wanamfuata akienda huko anajiita china nyingine. Asante sana Papa Clover, si mwana baba, nimeshukuru sana for tuning in. Nani huyu mwingine? Geoffrey Ondie Kikurwa Nyaware noonde ime yandisi mpako mwelio egekoba kebe egetarikoba ngejinkoba nandiko nkiale gochakoba na arore omusubati naraiga. Waja nione upande huu mwingine, kuna watu hapa nara okurukunga nere Winnie Sarangu Omambia kurwa Kisumu abantu snacks yabwa sale bakanya kwanaki mera wachane ni lakini nera arumuguzi ayulitaga ndoka ali gireti alia awata Winnie Sarange Omambia kutoka Kisumu. Asante sana mami, asante for tuning. Ingaje uko mbali hapa huko Kisumu, tunasema shukrani Winnie Sarange Omambia, asante sana. You are most welcome. Siku nyingine tembea hapa tuongee ama tukupange kazi, sababu labda unaweza kuwa you are the best dancer, tukuambie sasa chukua hapo tukuwekee moja tuone vile unadengua viuno. Hiyo inajulikana kama Ndizi TV. Yega mangana gara maya mteli abanda kermo ko na niga ikabona lie era. I really like Ndisi. Greetings to the people of Nyakembene, Kesonso, Nyamarambe, Ikoba, Nyabigena. Waambie waingie ndani wote. Asante sana Joserika Nyandusi. Omari Chelewa nako rama tata ole mbaya mbofu na tena unarudia kusema lazima nisalimiane. David Anasi, Margaret Mazikani, Jangamu, Omwana Omo Kenye, Dominic Mpenda, Samuel Okero, Nyakweligelia Korwa Muranga, Mama Minto Florence Sabiri, Sweetheart Yane Rose Kemcho, Timothy Abuga, Omwalimu Nyambuche, Fred Nyandeka Mosima, Eric Osoro, Kerry Esther, Kerry Korwa Alisco, Sokoro Koromocho, Omugaka Kerecha, Dante, Omugusi Obokano, Omugaka Junior, Roll Pop. Anasalimu mpaka Roll Pop. Roll Pop mbako jumbani amesikiza hii vitu. Roll Pop wa Minto FM. John Isaac Awata Masengenye wote wanasikiza live. Sakaria Makori, Sakaria Makori Muginda, Esther Bosibori, Omonya Ngande Fundi, Omonya Genke
Newton Masengo na banda bangi mbuya muno sana mwana minta sokoleta ujumbe huyu. I'm live from Dubai. Salute you my people for good songs indeed. Hey, good. Asante sana from Dubai wameingia. Chancellor Waro Odhiambo Kurwa Kihanja Kuria niko ndani. Chancellor kutoka Kuria mura mbokeye ama mbokeye mura amangana gonsi mbuya gare mura umanyiriga anongi kaye gonsi kwa itabereye. Asante sana wale wa Kuria wote well represented. Nani huyu? Sasi Lokduki majita makongu sana. Logged in from Nyamira town ni eke bengi song tuko mpaka dhamati na my wife Ann. Asante sana eke bengi wataitafuta huko kwenye control kwenye production. Freddy Akunga hello Ndizi TV na Papa Ziko ni Freddy live from Nyanchwa together with my family tuned in till the end. The show imeshika kushika. Kindly drop me omumura omonyere mutambi isha cheso hiyo umura omonyere mutamba kangaina this year. Then mi kwanza niulize wewe ayori origereti hata kama ni wewe better ngwa ngaine to maybe the other time last year this time utakubali watu wakudanganye umura omonyere huko. Na ile ngine ya sabuzini sema umuntu naro kungena kwa na buya kwa lakini mbaro ababe na bago kwa lakini mbaro ababe bago kwa na bobe hao watu wako wote. Papa Gloria liakuwa rohom tuna watch Papa Ziko live. Asante sana kwa kuingia kurudia kuorogalia angena gesimagali Irene Kerubo niko ndani na banda abange iwa. The message ya rura sisani gaibere ya akangaina ni ya bundi senior egotebanga ki abantu mbaro in the society ga was moligeretiko na handons everywhere in the universe akonyoro mondago chago tena ay mwana minda kwane abege to busibuye mwana mindo ayino mwana miya yani mwana mondago kwane ay bono yani ago kunenga kogo suka moina agoteba kieke mont yani mundu nare okukwana bobe in your absence okukulie bigocha onye kuri one of them kindly nekenge bwatinga ki ngana abantu gete bare kinyora aliboka echagete paka kurubali banse bakwa bakwa korondo ocha bakonywe echwanga baro bakona kugenga nangolia kiangoma eteta kobegerete nini yani bakona kugamba no baro au kwana buyambaro naba gukwana buyambaro nonye nawe pastor boka Banya raba pasa bako gamboyo nde bubi. Bamugamba kabisa nga hapana huyu ke bono kumina ki bamindo okugambo boke bobe umuntu asiki. Akiri agarago jamwao awetera lyo umuntu na mwana mintu yani ano mwana muya kwanza mayete ayanaje weka inaiso nado nganye sekretari yange moyo ayani umkwari ngo muntu muya ogozukense mo my friend okwane ebintu getebire opposite bono onye naye roots ya mintu kaya chure bori na ki ine nagambe toyo bubi bono wakore zoke ngwakore tegasi ne gazi wakore tegwa kora bono njumu yani kwe bona ki faida mado iko count ke gwakore gas no tagete faida ko gwakore gas no tagete mushahara ko gwakore gas no tagete wakano okay kwagambira omuntu bubi okay sawa abantu bamuangiro nyagwata gata bamuangire kenyole kipa now njubono count chi faida you will get nothing yentongeri okogeini kwagerera omuntu bandi gose kwa mugamba bobe pakoitirwo kure inkibono kwa menda buoga ne chibando chechiro kera ku immediately chibando chechiro kiao totebere naki bono ndekamuite at least chigari chatogete bwo yakogendia kiage geichore chibando. There's no gain. Na wenda kwebona ki na gose na gambo ni bobe ko jo count faida kwa nyarate. Do you understand? Ena mbende kwa gambo muntu bo kwa mugamba na ende kwa manya komonyona ki sinza gete otage tobo konya jo kwa kamukwanire bobe na no uri bwena ngomanyete ayino muntu muya ko muntu jo tebina ki omuntu ibona tato okocha kwara hano ne chibano kwa muhano no bosie no mayete bori bunago okwana. So abantu ngara kwekenyego na ayine koroyo mobo kindly change omwako orenyi kwarengebo wachana nayo
bono nchu mwakoyo kabo muntu ukukwana omuntu buya nando nyo muntu ukumukwana bobe ese ngenjare bobe tiga kumukwana kando motebiero monyene naki eruotiga tulikongira buya aya bagaiga tulikongira buya simbo mwakorana abantu mbara kunyora ko ngino muntu ngaki muntu lingamate ngomuntu ni mubesana kwanza musomere muwagerezi lyawo otomayo muwagerezi naye motebi naki naye muwagerezi koziraye mwambwate problem ne muwagerezi nyo motebi no igwete mwakorana abantu abange baumira ni none sebigeni bile bagamba ine akibono yo bachigete tamaitinga bae bandaba arangirie kegeni mbaitaine bore kebe karanzita wana kuchukulia hapa kende kwa ngete utagete bairi atenga musaba mwayere bantu kwanya hapa kende bali nyumba bonzi babete bonzi kiro muntangu zitumu inki kingaki ngakere ndimo mame kesa ndiembe bekangese ngere ngiyaga betira bekangeyera go sena go semba janga kumbe abantu mbali kinyura bwe kwa barangiria saba kende baho bache ko bude saba kende kumba banda kwa rangiria bako gamba nabo ekegeni kiamanya go twale mudie ngaopi paka nono muntu uri kwa murangire papuzire ki gesarere kerengo jaga liyarira mandasi ya boyaga igenda go chagonkonya liyira ya bwatira bageni bakogete igagwa kikeria tenga yani oko nero bwatini koko meta ono ki cheni bami tutakwiriria nkibono kya kumba bande bayutena esinginji yokugamba nabobe pono that's why initiative bwato bwanso eredete egasi epangete gas yogo somya bami ndona ki baminto karuwe nseme karuwe ngumbu iyo kugamba abantu karuo none ngero nere atate ngabantu baitu tigalibero ninda mwamu tiakonya paka ondo bangwekege ninga kiyaya bada munjubo nocho kongenia bagani obekwe section yenyama ocho savu yenyama oyobekwe chinyeni kumba abantu ababara abona bagani bagitembara abantu gete abantu oyoko savu yenyama abantu mbali bachikira baeteine nere usabakugamba nabobi bona akara usavu nyama kogenda ko chimuno begiro oikero omuntu ori baeteine bakare kugamba nabobi oso ako mupanishi asekege ni kiabandi obe origiri uga goche sani meri uga ritlinga niga mubegereza bakeso sani yoge ekege ni kimunga pangara wasiumiri obeke ira abandi go chimuno chinyama you see etabibu neyo kugwaji kwekege ni kyomuntu kindly yani no woja kupanisha liyo mondo kwa nyoro mageni gete igabe kiruri ugeriyo ga abantu bamurire baseka bweseke banda okira ngora igosokoge noyo mondo yogenda nero monyene kegeni asigetenga nero goja kuiriyata kwagerira ya kwa kagasi agasini ni ochire ngaibono cheni agenda akeiria ngani wono yabero tayo kitabie chinchiro ishirika rieto ne kekiombe kekimakia ndisitive ekuru epangire naki kaki nyore ngaki yegisemi yitokorwa guchiase more na inu mwe mogo tokonya ko watch na boy gokorete biashara na boto guzira naigo bono digwa chenche birengererio biribwa bwate bibe bono mwako yo chebija bago tebase omuntu gwegitabo mbona ki karwa segendo gekuru vices enjoys values. Do you understand? Iko benga show yani chingero bonyangero inerega stogokora Papa Ziko the Bad on Wednesdays amaduka yande Papa Antivirus akorete chingero na ndoji chambo abona toko chambo ego igwa koranche digireria ngakinga kyokora amate igwanane digireria ngakyokora amate ecyange nona bandekera bagukusana garia kwa bakani ya talibo ya igere ganega Ndizi TV Nere TV number 1 usiengima aseke gusi usiengima na Kenya ngima nere number 1 ingikote belio andos teyo ora nyora masomo buna yinko somea yaya chenchi ekoraiga na ande ebukwego tabaki okorusyo mundege june liso karama nyanga ki kwara usirio mulibora se liso liao a message bune yego toka Ndizi TV benga show on Wednesdays nebi pindi binde binga bikotoka Ndizi TV nebi pindi wonderful iko bono oriore bogero musani itu I want to repeat thank you ndero kwaba banga you are a new member of Ndizi TV ndero watch it I salute you so much Win Sarang Omambia from Kisumu welcome to Ndizi TV show ya benga utampata Papa Ziko the Bad ambaye ni huyu mmoja. Then ukitaka kupenda kitu kingine tukutane nawe on Saturday
kwa rumba pia utanipata pale. Ni vipindi bila ni binga byabo nyabetambiro utaenjoy. Omogani itogwini sarange umambia karibu ebindo bila ne byansu. This is me, Papa Siko the Bad. Oigo,
This is Sensitive Life. Benga show ya nchingero nyangero. This show ene ya umano mintu. We enjoy this afternoon. Wonega ebintu ngageretenga ole kwaru kuresa bali gusukurega alime we enjoy show yengia kuhetere simi onya kwarenge galime wetere TV onya kwarengeka wono yagorobire abantu basore kwirana gocha angenanka wona bantega onye nabangine bande kurengera na kichinye ningaki mwaka najali gesare gose agasosa kalinko murigeria abana mwana arali urumwiro bwa mabere nararenga maruranu ganje bono taikuri mabere ali ari umwiri gwa mabere what can I do abana bangina bali cintingana bali stengo bamaiti bachakiri kwepanga no mwaka nere asali ngosi ne town yali unyure nakie mungina nakarakaratiera kawaida kivyake tigangete kabuche ali kidogo nkeberuga kanusuga gosaga kiro kulingana ne family size yabwata nenjiko ngoroga gurugusikoiga umungina agokana abana batebe ngaleruye ngure na matunda aji abaruruga abana kubakona kuno bonju umuntu go prepare bone yunere gasi chinse chegenderete igwa egere konyorekana ngaeto pange tikena tukirana nyomba wono maragoba I think there is something wrong igombobi epange umuguziga watabanki musaja muya noyo kolinga ngundu kuri giserikia komo gokosara mwaye igomo gaka gona majukumu umuntu nena ndebinga ngagende taoni mwakonde nga kaiwe goti gunkwaritega ngagajikoso yo obokasa basane bayo gujikoso moko nyana kagunia kagake akagunigete karingire no muntu gakabeko message agotabunga kogo tato tabosa manya mwa wajo tabokire taoni akagunika pangire gakabeko kutimye kikibona kere gutima akaguni akego pasi message naki kogo tabarogoba to tabosa Ndizi TV benga show ya nchingero amangana manzu nayo nayo nyukuru omumura tinsechi woniga amangana alinga nore town liyo kaposa igota bwa sababu uche kwakira bible simina arongo maete na jikora hewa town na abwa to no it's high time ororona ka bigibirina ira nanka onye kwakora computer school kwaringa computer day school computer work waro kwakore class go home the high time jinse chibona ichoko gendaka nabantu be prepare kugenda chinga chiabo aja nione wala ambao wameingia this time bro Papa Ziko ni Timothy Nyangaresi kutoka Tambacha tuko ndani na mama watoto Leonida Nyangaresi na rafiki zangu Manyika usema yeye kama ni Manyika na Linet na nani tena huyu waje nimsome huyu na Linet nichezee Sungusia Sanyara kwa kweli ndoko nyarako yesa boni because tebu ati chibicha ndora chibeka chibicha lakini najua hiyo record ni record tamu sana Sanyara igera gotoka tinga okay kerdoja kwa chibeka chibicha ama siku moja utakuja ukuje wewe mwenyewe tukuja hapa tufanye dancing ndio sababu kutoka mwanzo mpaka mwisho okay. Nani huyu rafiki yangu anaitwa Ndizi TV omotulete Alosio Kali korwa bonya unyagatanyi nyakobalia tuko pamoja hadi mwisho asante sana mutulete rafiki yangu mutulete I wish one time we meet tupate chai tukunywe nani huyu mwensangu oyo mumanyi onyanchonolie imbekere omwaga koromocho no indeime omoteli Nancy Kirbo Judy baswaime Judy omongina Agnesi Momanyi aswaime Makoli Monali na Mwamonali Ibonsi pi baswaime mbuya mono sana omwaga koromocho time ikipatikana ndugu yangu bila wasiwasi utaipata haina shida yoyote nani huyu hai Papa Ziko naendelea kuburudishwa Inchemfinisence yosoro kisemba nikiwa Kibiriko Bondeni na muombea sister angu pia Miriam Kemunto kisemba abarikiwe abarikiwe minute abarikiwe sana na bwana wake Ogero David na watoto wao Edna Ethan Colson Ogero asante sana niweke Milili Songa engamia engamia sio ya Milili engamia ni ya Sagero
Nani mwingine huyu? Mboga from Magena watching live show imepamba sana Ziko. We ni Simba. Mimi nisiitwe Ziko sasa ni Simba. Lakini it's okay. Yani you wish me that ni kuna na power kama za Simba. Asante sana rafiki yangu. No montomuya. Wacha niingie upande mwingine pia tuone some hizi vile wameandika ndio tuone vile kunaenda hapa live. Funny schools watching live from Nairobi. IBN. Sawa rafiki yangu. Rebecca Ayenda watching Ndisi TV from Komorok, Nairobi. Asante sana Rebecca Ayecha. Dolphin Mura watching live from diaspora. Asante sana, hao ni watu wa ngambo, watu wa majuu. Asante sana. Watu ni wengi leo, ni wengi pia, ni wengi sana. Sijui kama nitawataja wote, lakini waja nisome wawili watatu kisha baadaye tuone ni yapi yanachiri live ene show yao. Na ndigirege ntekamo. Wate tariki. Wata nensa. Utambe ayo mwanchi mureli on Ndisi TV. Every Wednesday benga show ambayo inajulikana kama Chingero Bunyangero inaanza saa 7:30 bwate tariki. Na at the same time point ibuna kwa nyore message ina gote video live mwana mino siko kijana share this information negochia sabande aya gawandi show iliya kwa chinsa gete batebi because ndojenga enyumba yaitegenda tukuichora abantu ende tukuchura abantu ubuna bwansu bwo kwego kyayo manyene no bwansu boko ngachinguru no yote banga asikone Simba. Do you understand? Okuna kugosira na koigo tebi onde bwensi rafiki yao mwiri obwate biasara bienda tukwira na gochinze akuje tumpe ushauri tomotaina kyago kora tumubekira igase live tochi torigire libitasa bitupyaka bitubirete gaiga to we boost nande botamba. I repeat, at pocket friendly. Tali ngongo tali yogo sakura igo tali yago sakuru akoete bese ere worthwhile yani ngiye nkego basi biashara bya to bidirigoro mukorra muri bari muri gete abo mwara chituka gete mwara jiskuru gete mwaro ni inki ayoganyete mento lete biashara kwa fujo na sisi tuko hapa tukupangire bya netakire wegoki oyigubuya na haje biashara kale abantu papangitera ini paka ogotebanga kenkurucho mfanyikazi ambwatsi chikazo inerera na utamu wa kazi yoyote ni pesa. Kazi ende yonsi okora yechinguru, kazi ende okora yebirengereri, kazi okora ya kompyuta, usine ya mtandao baadaye ni pesa. Na nyino mupira kero kurali kiri mupira gwako. Abantu nga goal position nge bale ngeigoro sana ere 90%. Asoko era ni audio lakini utamu all the same. Mwaka goal position mwata 100%. Mwara ni buya, mwara ni mwaba kora buna jifara. Lakini bali bale kuja buna jifara ndani baraboja goal. Ono eyo ndotogocha kubara chigolire ngachianywa taringanga kimwera niangania no ngakimwabenjo yanganinga hedi wabekaiga kwa yani bamusokera lakini yako yobwata limo ndani eyo ndotogocha kubara nechigo ndako utamu wa kazi yoyote ni pesa na haya abwa sole biashara ivyao abantu nyole mbali kocha inchua send Steve ga no solution were Ndisi TV ndio solution ya biashara yako. Ndisi TV ndio solution ya shule yako. Ndisi TV ndio solution ya kanisa yako. Ichuga aigaji consultant no chire. Chiko gotebinga kyoko genda iga tukurangiria abasani kuri wasegete. Leta biashara. We are here because of you guys. Sasa kuongea mengi, wacha benga itawale. Labda nikipata kuna time nitarudi. Nisiporudi tuona, lakini wacha tu ichape moja ndio nikirudi nianze kufanya mambo ya kibwagiso. Papa Ziko the bad. Mirege
tengerere mochite mombwatetie balege tengerere mochite mombwatetie bale mwezi nyaramba mochite mombwatetie bale mwezi nyaramba mochite mombwatetie sarage nyaramba mochite mombwatetie sarage nyaramba mochite mombwatetie yabirigo nyamira mochite mombwatetie yabirigo nyamira mochite mombwatetie ekerenyo ikoronge mochite mombwatetie ekerenyo ikoronge mochite mombwatetie icha dionye kimokoro omotibeli mochite mombwate tata yabere bobe James dionye kina isabo kimuchama oitunya tubura mwete buku yomonene tata tubura mwete buku yomonene tata Samachi komone na moete Musa Samachi komone na moete Musa Chikoria gatano togo soma Siko baiboli Chikoria gatano togo soma Siko baiboli Niamate yonzi pyo yesike Indo sikwe Niamate yonzi pyo yesike Indo sikwe No mente romatiko bogima No monguru No mente romatiko bogima No monguru Advocatizo nyamira bro ugambye to awageza buroni abanezo ndi Omuraya magatinga baiboriya segi Omuraya magatinga baiboriya segi Kobera ngaine twe no morugi jeni Kobera ngaine twe no morugi jeni Karuseli atato mwabo chiyanga Kachake sengi Karuseli atato mwabo chiyanga Kachake sengi Mamu mwabaga chako mokanya Yekabe yaye Mamu mwabaga chako mokanya Yekabe yaye Kaminyokia mamu mwabe birundo Akamobwata Kaminyokia mamu mwabe birundo Akamobwata Kamobwatera chibando mogondo Ororo bwaka Kamobwatera chibando mogondo Ororo bwaka Moru yo yenga ye cheni Letero moro wango ngitenya cheni Letero moro wango ngitenya cheni Kenya 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 ngina Evitali Kenya 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 ngina Evitali Kokumyo kone no momura Ogaita mama Kokumyo kone no momura Ogaita mama Koitomo iboli bunengiti Yeyoro sana Koitomo iboli bunengiti Yeyoro sana Ono bami kumutete kia kongire Ekero koitomo iboli bunengiti yoro sana Selibuya Amito Achikoboli bawa chemi sinjabuaya Omenyi Wanabuaya linyabuya milaga Ikiana ngakai Kibono ngakimukubuli abaiboli Pita saga no kerio Image momanyi Kansoke isi azibarindi Bunyi kwete na Thomas Maliga kundi George Nyataya Sene na alia Nasibota Muisilamu Inspector Charles Motari Julius Mboga Nyamira stage hapo Alright, this is Ndizi TV this afternoon. Oniga ni kama tunafanya kibwagiso, yani ngokura togocha. Tikandara kuna wawili patoto gaya mbacha kongita. Mimi ni Kevin, nataka wimbo wa Mali Safi.
hiyo labda sijui, lakini control pale mahali production, manager wangu wa production ataiangalia. Nani wa Teresa nani hiyo? Edwin Mwenga Korwa Kajiado present watching live. Nani hiyo? Wycliffe YZ Korwa Nairobi JKA, niko ndani ya show mpaka mwisho. Kefa Atunga Kirwanda best ya Kefa Kirwanda ya mwisi ya ningo taketocho cha one time tora kuoja no mwana bandi mwenzangu, karibu sana. Teresa Mboko watching live from Saudi niko ndani. Omari Chelewa kondani na watu wote, na kuna ujumbe hapa. Glory to God, I have completed my certificate studies in theology unomuntu nyasaye, and by now I'm waiting my graduation tarehe 1 mwezi wa 2024 at Migori Bible College. I humbly request well wishes to support my graduation expenses. Wewe ni mtu wa Mungu na hiyo point yako imeeleweka. Asante sana for tuning in this TV. Pastor qualifying kwa pastor wagosoagaria orende chingondi cha Nyasaye egere abantu batule kichinkoro cyabo na kugayana ebina bigotoka sikanisa na boyese binyora asora kolegazi twakuwisheria maya tinde tukora manga ana mange every Wednesday kila siku, yani kila litukulia Jumatano, same time same place here at Ndisi TV. Utamuona Papa Ziko the Bad ogokoretera chingero cha vijana vya samani, vijana wa jana, Chris Monyoncho, babo Kirwanda, bana Sungusia, bintu biko tirimboka, yani vyangote bigaika. Kuna ujumbe kila litukelio inyole Papa Ziko ne producer yane. Siwezi kukosa kupigia makofi. I don't take it for granted. My producer Betra na wale wengine mlishirikiana nao, kongole kwenu, nasema asante sana. Na wale wote ambao wako sehemu zote za ofisi zetu, bado nasema shukran. See you next time. This is me, Papa Ziko the Bad. Amito Saitani opimire zuti wa agachinchi kurumarani na boy gororo marani kaso muse futa pumusi nemone ndereba kurumarani abe kopita mkuo mwana omito Saitani opimire zuti ebweke ine yangi na donche Saitani opimire zuti bayaye aki Saitani opimire zuti ebweke ine yangi na donche Saitani opimire zuti Yezuti yi ya makweli na bonje ngotera nga Saitani opimire zuti obi siko gichana jengotera aki nongo kumya nga Saitani opimire zuti obi Wacha Saitani opimire zuti ebweka ine yangi na donche Saitani opimire zuti banyaye abarogi gachinu mwezike nende motoreke omonene tatango chare iya baibi gachinu mwezike nende motoreke omonene tatango chare abage kinu mwezike nende motoreke omonene tatango chare manene najichaba kumbe megongwe omonene najichaba bune mirundu omonene najichaba kumbe megongwe omonene najichaba bune mirundu wewe yakoranda super stila
Daudi, Cheni Sokoros pamoja. Nyari bali numwezike, motigo bwea njoma nene tatango chari. Abagira ngo numwezike, motigo moge njoma nene tatango chari. Iya baba zinu mwezike, motiga maebyo manene tatango chari. Aba mochoge inu mwezike, motige china byo manene tatango chari. Aba getutu nu mwezike, motige konywe puso manene tatango chari. Iya banchari nu mwezike, motigo bokeba o manene tatango chari. Ikini kya onekia, echi mioro chongo kagane kerogo kenyange. Ayikini kya onekia, egeta biaya onezeze ngoa kokongo. Obikini kya onekia, egeta biaya onezeze ngoa kobiti bayayi. Chupe kitu. Monica Sokoros, Pizza Boke, Igena, George Mogondo, George Mogoko, Jonas Omiti, Charles Okioi Agonya, Simba, yani George. Jonas Kabasomo kwasi. Wapi ya zio kingoina. Walta Simbo mwana bairoti, aweka kwasi nyakundika nyimo. Kabichi chiparaga kapa. Anduru, Kirimento mwalimu. Samia Konga Kibeti. Sasa sieke gogi man bepesa gero. Wika. Salimia pizza Sonia Suma my brother. Pata. Cheese. Nani kama Emolo, ukweli ni ungwana.